chung in chung television janaba magoita thonway asai tingsa nai jang patai lautai bu tong local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mail akhani the People's Chronicle swang kabisumi cham megoin kang pain dalong ne the Tamenglong Times ko komni hilawame Imphal West ko Sunday khani Monday nungtai Kuki mainun roi maitai tai mai community ta drone rebombing sukamai kho Chief Minister Biren Singh roi asai hai condemns su mai lat sakane Imphal West District ko maitai community ta Kuki militant runroi drone sinsulana bombing sukan mai kautai Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami roi China led US ban kazawe tuna sakane Manipur State Power Company Limited roi tithaipan mai samko sakame kitu 132 kV Loktak Ringpang line hai jungle clearance khatni line maintenance sunimai jang roi 5th to 8 September dakko hai mai shutdown supuni Tatkamai 31st August nung Kuki Students Organization Sadar Hills Roy Katuang Federating Unit Nunle tuna rally Lankan Kotai Naga area kahi tawe tuna Ram Thailo tumai lat thekho Naga People's Organization NPO Rui press statement tipat kante Tamenglong headquarters ko District Court tuang infrastructure building hai asai 4th September 2024 ko inaugurate supanite kwang 11 AM ko inauguration dai CM Biren Singh Rui sulopuni 2nd September nung tinjin tai 16 Assam Rifles AR BN Mao Post Rui Kalinamai Namaipu Pau Kairi ta Ban Kailo Te tuna Naga Students Federation NSF Rui Sana Maitek ta Kandep Sukane The GAANPHIU Mail Koni Kumni Hilawame Khorailamlong Imphal East District ko Lumba Mai Nun Rui Kautruk area ko drone sinsuna Kakhoi Mak Mai Nun ta attack Sukamai ta Nunima Mai Indaw na torch rally ta kante West Bengal State Assembly Rui Rep Suna Suloi Mai Khatni Vegetative State Post Unresponsiveness Ko Galong Mai Nungru Ko Death Penalty Tikhang Aparajita Women and Child's West Bengal Criminal Laws Amendment Bill to Stay Nung Pasukante Manipur Government Rui Kautruk Imphal West Ko Kuki Mai Nun Rui Kwange Tuna Nunsi Mai Rui Drone Attack Surkamai Lam Ko Pugut Khang High Level Committee Kasiam Kante Kakhoi mak mai khatni security force nunta drones ko ri bom pakai na attack sukamai ko Manipur Chief Minister Biren Singh Rui mai thek hai terrorism tan de kakhoi nai mai nunta action la puni de tuna sakante Israel Rui military pressure tiba mai hai inta mai tai hostages koi tampat long mai phan thai mai pum suna coffins ko kaniu kai thaugang puni tuna Hamas military wing Abu Ubaida Rui warning ti kante The People's Chronicle ko komni hilawame Director General of Police DGP Rajiv Singh Rina asailon drone bomb attack sukan kauta kautruk khatni kadangban golona kauta bam goita ariuna parila samlo kante kauta DGP Rina drone bomb attack sume thek khang tan subam the khani National Security Guard alambame tuna lumnu mai lasa salokane Inner Manipur tuang MP Bimol apoizam Rina Prime Minister Narendra Modi hai Manipur ko lalu gaina bam mai luan kho hai Ataw nga na Manipur patna kasina palong mamay ta nuni mamay indawan Manipur ta de na bamtonge tuna sakane May na sports am lamni thai samlako Italy may world number 1 Jannik Sinner US Open Tennis Tournament tuang quarterfinals ko kante Quarterfinals ko 2021 tuang world champion Daniil Medvedev le akiampuni All Manipur Badminton Association Rina Luan 43 tang may Sub-Junior National Ball Badminton Championship 2024 Lautai Bu Zang 25 Kori 29 ngan Tatkay Nikaw Kazaw ni may tuang players kway tuang list hapat kante Dola nay di nay nung tay India tuang men's hockey team China ko Asian Championship Trophy 2024 tuang Akyam may ko Kazaw kang tatkante Kam may suna ting nay lam ni thay samlo ko Sang may 28 degree to 21 degrees Celsius Nay migre na 4:59 AM to 5:32 PM Gan ko Muong Lumlan Ting rai nai tat puni Jimang Muong Ting prai nai puni Pasay kang sunato kabiso may cham kaulo dorel te Zanaba may goita tongkute